Luvo. Kyk, ek het my kop op die blok gesit vir daai laaitie. En as hy laaitie my drop die keer, as ek dan moet ek vies raak. I've been to hell, but God raised me up. How close to death were you? I was 10% close. Yeah. Who were the people who played the biggest role in turning your life around? Gideon Sam. Toe ek met hom gaan sit in Stellenbosch, toe sê ek vir hom, hoor se Luvo, as jy jou nie kan gedra nie, gaan jy baie probleme optel hê. 2 maande later, tik. Maar ek het nie opgegee nie. Toe gaan ek na sy woonbuurt toe in Bekweni. En ek sê vir hom, nee, ek wil met jou praat, ek wil met jou ouers praat. Dis sodat ek besef dat it's a dysfunctional family. Dit gaan nie help nie. En hy sê, asseblief oom, kom ons gaan sit daar op die stadion. En ons gaan sit daar en ons gesels. En ek sê vir hom, Luvo, wat is dit? Hy sê, hoorie se, ek was 'n junior gewees, ek het gewen en ek moes vir almal kos koop hierso. Maar as ek gaan kompeteer, maar soek soveel geld. So toe dink ek, kyk, die beste is, haal hom maar uit, praat met die HBC en ons doen maar ons beste met die HBC om hom ergens te kry. Is nie maklik nie hoor. Jy vat hom uit sy omgewing uit en jy bring hom hier so. Is nie altyd maklik nie. As hy deur die heats gaan en dit is die aand of die dag voor die finaal, nee, wag dat ek hom slaap by in my kamer. Ek gee nie om, ek sal my vrou sê, gaan soek 'n kamer langs aan, maar ek moet die Luvo nou onder oog hou hierso. Anders gaan al ons die moeite gaan net so deur die mat val en ons kan dit nie bekostig nie. It did make me stronger just because I believe in God so much that it's a purpose of life that I'm still alive. Like if I was not a purpose of God, what happened to me? Like I would be dead by now. You see, like I see every day I'm growing and I'm healing. I have a son who's 4.5 years. He's my big motivation. Like every day I wake up in the morning, I think of him. Like I have to make sure his future is not the same as father's future. I want to make his future so bright. My goal in Rio is to be in the podium. Anything can happen. Like my most dream is to be in the final. From the final, it's gonna happen.